Danas je ovdje okupljena celokupna aranđelovačka opozicija, čime smo mi htjeli da pokažemo jednom izložbom pod nazivom Nedela opštinske vlasti Srpske napredne stranke, šta je to sve Srpska napredna stranka uradila, odnosno šta nije uradila. Dakle, na ovim fotografijama koje se nalaze iza mene može se vidi kako trenutno izgleda stanje u Aranđelovcu, za razliku od bajki kako priča predsjednik opštine Bojan Radović da je Aranđelovac uređen grad, da Aranđelovac ide napred, da se u Aranđelovcu rade projekti itd. Samo želim da podsjetim da u posljednje 2 godine turistička sezona u Aranđelovcu praktično ne postoji. Ovdje gostiju nema, zatvoren je akvapark, najveća turistička atrakcija jesu psi lutalice za koje predsjednik opštine Bojan Radović obećao da će biti izgrađen azil koji će koštati oko 30 miliona dinara. Danas je to samo u fazi projekta kao i u prethodnih nekoliko godina i to samo pokazuje neozbiljnost ove vlasti. Bojan Radović i opštinska vlast Srpske napredne stranke u poslednjih 7 godina koliko vladaju nisu doveli niti jednog investitora u Aranđelovac. Dakle, nijedno jedino radno mjesto u Aranđelovcu nije otvoreno za vreme njihove vlasti i samo se zapošljavaju njihovi partijski kadrovi u opštinsku upravu i u javna preduzeća. Za to vreme, kako po rečima predsjednika opštine Bojana Radovića, 2000 ljudi je manje na birou za zapošljavanje. Da, jeste 2000 ljudi manje na birou za zapošljavanje, ali zato što su ti ljudi napustili Aranđelovac trbuhom za kruhom i otišli u veće gradove i u inostranstvo. Dakle, mi ovim želimo da pokažemo ljudima kako je trenutno stanje u Aranđelovcu danas i nadamo se da će Bojan Radović i ova napredna klika otići što pre sa vlasti kako bi Aranđelovac postao bolje mesto za život. Danas u našem gradu ima negde oko 400 gostiju. Turističko mesto koje zaslužuje da ima više hiljada posetilaca je nažalost svedeno na nekoliko stotina, zahvaljujući lošem upravljanju ovim gradom od strane gospodina Radovića i Srpske napredne stranke. Fotografije za nas svedoče još jedanput o Potemkinovim selima koja lokalna vlast slika aranđelovačku svakodnevnicu. Ako se setimo trafostanice koja je počela još pre 2 izborna ciklusa se gradi, a danas je zarasla u korov i ne radi se ništa. Ako pomenemo dom za decu sa posebnim potrebama, od kojeg se odustalo da bi se novac plasirao za buduću predizbornu kampanju Srpske napredne stranke. Ako podsjetimo na azil za pse, ako podsjetimo da u Aranđelovcu u glavnoj ulici nijedno drvo nije posađeno u poslednjih 7 godina, to sve dovoljno govori o načinu na koji Srpska napredna stranka upravlja ovim gradom. A ono što je najtužnije i što je najžalosnije jeste da se opština zadužuje za 140 miliona dinara da bi se finansirale naduvane cene koje su u prethodnim budžetima predviđena za duplo manje iznose i za drvored, i za azil za pse i za ostale potrebe, da bi lokalna SNS vrhuška oprala novac, iskoristila ga za finansiranje političke kampanje, a čiji će dug da vraćaju naši sugrađani i njihova deca. Evo, danas smo ovdje došli na proslavu Dana grada u organizaciji Srpske napredne stranke gdje se predstavljaju laži. Tako kako bi razbili njihove laži, mi smo danas došli ovdje i napravili smo jednu malu i svojevrsnu izložbu fotografija u Aranđelovcu. Tu su naravno i naši teniseri koje bih molio da pozdravite. Jer tenis je budućnost Aranđelovca. Naš poslanik Milosav Milojević u 7. deceniji je počeo da se bavi tenisom, tako da je to privuklo veliki broj turista u naš grad, tako da i ova 2 mlada momka počinju da se bave i da igraju tenis. I upravo ja predlažem svima da dolaze i da počnu da se bave belim sportom. Ovdje možete vidjeti razne fotografije i to je prava istina o Aranđelovcu i ovo je Aranđelovac. Ne laži koje se plasiraju preko SNS-ovskih medija, gdje nam govore kako u Aranđelovcu sve cveta, kako u Aranđelovcu sve divno i kako u Aranđelovcu teče med i mleko i dolaze na hiljade turista. Aranđelovac je uništen grad i oni su od Aranđelovca upravo napravili palanku. Danas je, na primjer, bilo otvaranje biste našem sugrađaninu Živanu Saramandiću. I da je Živan Saramandić slučajno živ, on bi se postideo komu postavlja bistu i Živan Saramandić bi danas bio ovdje sa nama i on bi također pričao o našem Aranđelovcu, koliko je propao i šta je Srpska napredna stranka uradila sa našim gradom. Tako da
Ovo je samo jedan od malih performansa koje ćemo organizovati u buduće vreme kako bi rasvetlili kriminal i propadanje Aranđelovca. I kao što završavam svaku konferenciju za štampu, pozivam sve Aranđelovčane da se priključe opoziciji u Aranđelovcu kako bi se sklonila ova sramotna naprednjačka vlast i kako bi se zaustavilo dalje propadanje Aranđelovca. Ja bih se samo okrenuo na problem, veliki problem nezaposlenosti u Aranđelovcu, pošto se predsjednik opštine Aranđelovac hvali kako je zadnjih par godina smanjeno 2000 ljudi na birou na zaposlenost. Znači, osvrnuo bi se na jedan podatak matične službe da je prvih 6 mjeseci ove godine rođeno 225 beba, umro 310, znači 161 osoba više, pa računaš na godinu dana, plus koliko ljudi otišlo za inostranstvo, dodaš to je otprilike ta cifra, znači otprilike 500 ljudi, samo jedan američki grad Peterson otišlo, znači velika nedovoljno, nemamo investicije, to je jedan veliki problem ovog grada. Znači. Problem je veliki što nijedan investitor sa strane nije došao. Čestitku, ali po znakom navoda, i danas, a i prethodnih dana dobijaju Aranđelovčani u ulici Jadranskoj, zatim u ulici Mišarskoj, Norvežanskoj, Slatini. A kakva je to čestitka? Čestitka je finansijsko opterećenje za porez na imovinu. I to znači na nepokretnosti, kako na građevinske objekte, tako i na zemljište. Svi koji stanuju u Jadranskoj ulici su sada u prvoj zoni, najopremljenijoj u Aranđelovcu, a jedino što je urađeno u toj Jadranskoj ulici to je to asfaltiranje, ali mnogi imaju probleme sa funkcionisanjem kanalizacije, jer vodovi ne funkcionišu, nisu dobro priključci urađeni. Dakle, komunalno opremanje Jadranske ulice nije bolje, nego je gore. To nam govore i građani u Jadranskoj ulici, a kada se radi o ovim drugim ulicama, o Mišarskoj ulici, o Saramandinoj ulici, o Slatini, jednostavno tu je nastao novi problem i to zbog toga što su svi, a tu se nalazi hotel Izvor, to je bila izgleda osnovna meta, jer je veća površina hotela Izvor od svih kuća u ulicama koje su pobrojane i opterećenje iznosi novih 50% poreza na imovinu, tako da se pitamo svi mi, pogotovo mi u hotelu Izvor, jer jednostavno ne znamo šta je u pitanju, osim ako nije osveta, zato što možda govorimo, eto to javno, znate, reč smeta mnogima, istina je najbolnija, ali ne može se iza leđa investitora, iza leđa građana. Mnogi građani još nisu dobili te obaveštenja i ne znaju da će morati da plate 50% veći porez na imovinu nego li što su plaćali ranije. Ne bi jednostavno to smelo da se dogodi, ali eto, nažalost, i to se dešava u ovoj našoj varoši.